Dor bogri PSLC party tumpen cerok to kame kanipon. Kedam tang ni phaing korokor ni dor bogri angkang pialu dulamara cultural hall penne dor bogri PSLC aro tumpen cerok to kame kanipon. Baso me long son thomalam CRD en pondo. Lason si me long jesemet don kewang jilems election lapen ke town committee election lapen ke MP election hai huya putak si arsik jikpen chingki jetan pon. Bangsa me long me cari pondor bogri PSLC me pu mondor sing TPNC me JPM pu pondor bangsa me long solomoning leng pen kaniji pon ke semet dolomara kang long ke long jason an long le tason si dolomara lem sa long tame sang ki pita chok che sang pen an par acha ta vela pen ke dolomara town long ke amen ear lock chot hang nat ka ching thur ta the long le kachapang lem chot pusi jong pon lapen election ai roi sar bimar atum aphan BJP lapen ke congress atum ke ther ke hap ponta du pusi sipeklang pon lasi ki jusi me phu pen ke jinje pon ke non nang ke reji july inkore troxy acheklo kapre ratangri party la pen ke rong asar me tumta ke joinun ji do lasi haswarni ke ready ta peduji puta ningje lapen pini nang ke chitong du no tum pan antame kurang thu matika churopa jir pon si misen pen pachun pon lasom api thu bangso me judet pen kachetong arada tumpen perang ke meta inipon pedlo tangte alang li tumpen on galing jalam the archipon sena apun ardan ke candidate kami abe ahok nonu kitu balik area parole da thamine nane tum diri asor tame kapuyan asor tame itu asor tame kadara asor tame ekam tame asini tu tame itu tame no diri asor tame no ko ko ya rasa kita ni bote ba kapuyan asor tame no ko nane tu tame ya de no na Pada pulma do sini do kerasin do ke sangan me sang to nasa kokilo mo dinke kulo nanji din kowe din ko kulo nanji din kewe kita me la mai kali ahok pe sang long nai kopi kulo pote non ke dabur ende hada sang to thanala je dinke kulo nai ko din kowe gibile aku na to sang lin ko kuda kita me dem ta kerincha kuda ukir pen dagan manas kan ke mana ko sikai sinai linlo kami aku tandul le kita bela sang na tandul le aku ku poisa ta aku endo le dapur ne no de kali makala dapur no de le ku mal panbari sai ta solo dadora sai ta solo makam na kan no de dak dapur ne ke na so rap to ba ta sang ta tandul le din ke kilo din bang din ko pichot la ku la din ko pichot din bang ta aku kiring cha ko la to bang aku endo le din no kita sini kai ni endo harus kali bikin terkopat. Tapi kini konon aku dah hayat ke kita nak konon si video lama foto ini tu kita ada pemimpin ke non mata non. Kita ni itu orang non macam orang tu kini kami kita kerja macam non boleh tu lalu ada usaha kilo pradam je kami ada lalu nam kita 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 tu kita ni ini cuma ada yang वो फंक्शन में तुमके इतने से कि तुम इतने से तुमके आले ही है बंदे के तो से आले यान के भोंगा ने लो कि पहिन होना ने लो कॉन्सेप्ट नहीं आने तुमको जाता ini tuh APS itu kan saya kok gawe kali ini desibet lah luar bogri aru APSLC ya tumpen lah dalam rak cultural hall long nana tumpen lah maiki di pon desibet alam te aku tak nana tum than pon ta oh ini ne tuh ada lamara cultural complex lo ne tuh APSLC mekanik kon lalam tak lah si alam ke dak town committee election no मतलब लासो पुठा पुठा में तो प्रिपरेशन से हम कमे
long ho awar long kami ni tum si papejun mata si kontes duni pani tu na tum si ngwa si kon dulu lagi ta number 1 lo kapan ke number 2 bang ke nile tumolo APSC tu election remde pusitame kar biang lo ada tu je APSC tu ke claim ke dam nese ahok pet pensi pan karcap kini dun si nile tu election kirema party tu along pusitame kisuman political party tu aku ni tu molo dengan cepat obdun gitu ahin kan alang itu kan kita nang kilo kena hitong lo nang cing kilo masih laso arili kita me kipi ponia pa ni tu reli mate nang cepat obdun laso kita import ame ke pada ponia kontinent tu ahin apias polling station of president secretary atau pemilihan lo hingga sing lo kasi pini laso dalam mara pacara komplek lo cepat doa meje isi bang gila ahin belek kapre ketumpen politik langsung dengan sedeng poni laso alam kita singwai lo atau mesti kangen tahun kemudian alam kita ini kasi singwai Nasila bukan lah main lo, nanti tumpen lang di son thom lang kita nanti kadang long rot kecil kita. Si bangke nile tu dia tu si tum ke claim kita bangke ahok pet panti ke sitong pina posting ni tum ke remdet kami kardia ke panar jap kiti lapen kardia ke kita tum kami non ni tum pani ke doje nil tum pini anta ke sitong inkon kelang dah kini tum lalek kardia ngong arat karya henpre 244 lapen la 6 dulu pawa nil tum cilong leti ke bangke ni tum kisong inton te lapen ke nil tum lak ison alam bangke ruling party itu ke claim kita cocok ke le ni long kita ni tu ni ber yong kon ni lage kita dah lo ati man ni lekin ni cocok art ni sihat kala bangke sarpi puri tu masih media lo ये लेम सोसाइटी का लोग असल के ना तो क्या EFCC लोग ले हैं नाम ना EFCC जो पाकिस्तान में किसी सुखे को मार BJP गवर्नमेंट तो कितनी है लोग BJP गवर्नमेंट बना को BJP लोग के क्लेम के ना तो पसंद है कि यों में क्या लो किन्हीं सेंस तो में कॉपी बोलो के था ना तो कि थान से तो में अफसोस लोग तो बन थान में नहीं जे कोना पे जना की कौन दे लगे रोंग तो तुम बन के थान पकड़ ले पुते रोंग तो तुम्हें ना हो बम तो kita me non poisa ke na ret kita me kopi poisa te ke na ret la pen ke hala sang long kita me hala sang na thanu le la pen ke hala sang ke pali jing long kita me aku udah bilang ke dakan ke bona dam aku poisa en tu la se BJP government to me sang ke long ka keling kari do ke khade kilo la pen apren kedam tan ningkan ite apren kita me MTA masang sekolah sang le di pulong le 100 bosta patuluk halata media se kiti ini तुमने के नहीं गली लता नसी केचप के la government तुम नसी non lem society long kita me kopi polo la rong aso tuh kan lan apart tapi cuma nanti ke alam tuh itu masih tanda nanti la penpini seni pite kerasen pite okor sang si pico sang si pite la thanun la kopi posi ke than la bangke ERCS office kan tuh ngecok sini dan sub cooperative center office ngecok sini lagi rat tuh jauh na kok na bangke ni 5 tuh jauh na athima iron kan kita me regular on tidam tangan ningkan kono ne bangke aci proyon bang ron nahi pataron aku lo ancetali himonto masih ni no na bangke sang bangke jiko yolong mata ini long ko long na man long na mata na so posi me to bangke korupton to ko bangke jong na ko pidin ke ran no bani ke roti moto ta sang jiko yolong mata ini long le de la pen ke ala ningkan kono ne chueni dia na reson palong ne ko son ti ke che ke dia so ka me ji ka belo ko la bangke na humi me lam ko se le to ko ke e peta si pen ke jong no na nem to so ke ke nem chok ji ko alam tum ti lang pan ni na yalang tum bangka ko tido ya aku la nyong ti ke te rong so to bhala to kopi posente arong te na pan si to me shareholder ko nei kopi posi shareholder ko ke
management committee tu tadi kumama ke management committee ke dulu di bor datap lada pen ham de dulu lada nake mana ponai EPS te mana mana ponai lagi shareholder bank nake plastic bag kolam din pen jom mai ni me haro no to rat ke mat ko ni just ne chon ini salah dua bagus ang kang sami pinang ang lem tu labang so lem long pen ilong back la sonang di sang apuna chapen kiron from ni subject la son piking long boluma na so bank ke ni report ke lote pote ni kari do lote mani ni rat pen kitchen chi do lote pote apuna chapen kiron pon ko ke kompik ko ni chini kan jema rat ko sala ke ni kan ni rile ke ni lan kan rat ko ke bahai ke ni ya ri do lo ba ti tham ta ni ke ya Angke salah hai tentang ke kosan lola nani tu apa kita kan saya tadi. Nili tu party ni हम से हाई जेट नो पुटे ni tu bang ke lakon rat fan ke lang le ajar me tahu mas sekretari tahu puटे ne tu bang fan ke kan sai pun ke lalo lang le te hello puटे taki claim te fan aku pinang ko hal tu ke problem ko arona te pen sang lo ko arona te pen kerasi lo ko arona te pen sini lo ko la sini te se ben bang ke hok per la cooperative लोग के दो आने बैंक है ये रहते हैं फिर से बोलने में उसे केवल बोलते हैं कि किरण के जाके नहीं तो कि तुझे एक बात ये बताने हैं कि लगा खानों में भाई कैनून में लारा के लोग नहीं आने बैंक ने तुझे बताने तो ना लांग ली वाला ada kena lama julang lo dia tak sik cukup nam kena anak julang lo kena pandang setelah sok ha lambang ada kena nama jom kar biang lo district ini dulu district ini ke sifat is tak punya district tas isa thwa district ke long ke ni li biha ko di ko ta au jong lo di ba district ha ma di ko asi district hang lo a district sa le ha ka de di to ta district nang ho si district hang lo ka lo am ta sa Kasi karbetum sih kaya ngasih sih pot headquarter bangke, base camp yang mana? Tapi soalnya taksi non pekerjaan data, tapi yang listrik aku, kalau perang bangke nombor listrik, lebang pekerjaan ke, asal lebang soal listrik kaya ke. Tapi dunia hang kan lah pokoknya lah konsisten sambil pakai dajiman pakai maruri disoli dengan beti dan listrik nombor listrik hang itu lah kecil wajib tapi amen baru kita kecil jatuh ke moroming kan kokถ้าทุ่มจิ้งไว้ผมจิ้งไว้บอมลองเลยสิแอนเดลินคุณน่ะที่แต่เป็นตัวดุนเต้นนมอร์มินของแอนเดลินหายแล้วหายได้เป็นอัศวรรษที่คุณนำมอร์มินสิ่งนี้ทำเป็นมุนโตบิโตสมาร์ตันลอยอัศวรรษสูตรนั่นแหละแอนเดลินเป็นอัพแรงอิเล็กตรอนตะปังดาร์โลเจดับพยานPangdak. Si Pangdak depen, pong serayan long, ting. Nah, coba dulu di pamilya long, no? Bini pen ke da pokoknya da distrik dupo. Labang so distrik ke itu ipigison pinang ni pin pen. Ang tranang ni pin pen. Ang ni pin pen. Itu kan distrik dupo. Itu anak kami, jo BJP government anak kami. Ano? Laki non longpo. Tapi lebang so district, bukan district yang si man delu.
itu lah pokoknya di kau sih dua kali beach lagi pi manji lepas salam lah apa ini lagi ada ke district yang si mandat lo lepute tak office tu pergi kita di industri ni kita factory tu pergi tapi ke sakuri yok ta tak ong telang si bagus nolah tipu district yok ta ada dah si sakuri masih bukan district mandat lo lepute tak telang si bagus sakuri kontrak district mandat Asal lebang so sakuri nang si mandat long det nang le te la hai sakuri ke karbi long karbi tu long trong si mandat le te bang pa no tu pilo ko dum thang a district ke ko da ke ko mo ni la pen district se mandat le te a ti peter ko nan lo diploma mar school maวันนี้ปารอออกไปจูมองตังกอกออนไปจูอันนี้เราจะพิจารณามาดูน้ำบางสุดที่นี่ก็คือทางการร้องลงมาเลยถึงการเปลี่ยนการนั่นเองถึงทางอันที่สิ่งน้องเป็นจุดที่มันพูดนะดูสิถ้าเราสุดเนี่ยบางอันนี้ร้องยิ่งอาศัยเลยบางส่วนบางแค่ถึงหลังเอลเทนเรื่องนี้หลักเป็นกันเลยบางส่วนการเปลี่ยนบางแค่อาสามกอร์เมนต์มาอีกมันก็ดีประมาณอันนี้ทางพิกและบางทีฮัสติจุดที่ใช้น้ำปลาที่อุจิอาพานอิสระตัวรู้ละการที่สิ่งที่พิกอร์เป็นหลักการเดินแค่พันที่ต้องความเป็นเดียร์พันอันใช้ตัวเดียร์พันอิสระตัวรู้เพราะละบางทีแรงเด็กแต่พอสิ่งเติมการมีเติมบางแค่จะละบางบางคนทำในร่างกายบุคคลที่สิ่งเราเปิดการมีตัวมีพลังรีละitu district lo ko ni orang ni bang se ko lasi ile tom ko stol na so bang ke tom bon tong bon na imo mata ni hali ko ten na ima la bang ke tom ka to ka hang ha to ka bi an ta to la so ko ka ni se pan se ma kha asili ya yam er ke no se ta ra sa me la bang so he pre ka ni bang yen sa me ba Dong lo kita me ah hom hem prek kan dia pan ba kan dia tadi. Cara la pan chong tu dia tu. Ate itu kado ka we hem ben ban ni ko sa mo i ban te ga da lo me thang a pok tha me thang le pa lem re lo. Ta me li tu ni pok pa le pan ke itu me thang kam se ta me hajara chong ka tu da me. Ate na ban ka hom hem prek ki ban ya tu pan tu dia. So hem break di ban ya nong ling tung kat tu babin sami tung komiti hoi la pen war bagari itu akorte la pen ang dira kum asa me tung pa ong ran itu babang so hem break di ban ya hai la hai dia pan de kat tu babin sami ning room de nang la pen ti ok de na ko si ni ken pen dia da de Hamren along International Day Arni Pecheton Dunsi Against Drugs, Violence and Illicit Trafficking Aputak Chirok Tok Ame Padepon. Bosik di Phaing Kora Trok Bom Guru Arni West Karbiang along Hamren Hitiki Mi along Assam Police Pen Pater Pipon Sik Heno Dak Mate Ok Pranapan Kaperi Mimin Nay Drugs Hormu Pen Kaching Rai Nang Jiaputak Chirok Tok Ame Padepon. Lason si West Karbiang along Deputy Commissioner ECS Krishna Borua SP Muhammad Indach Ali Lapan ke Hamren along Kido Don Bosco High School Headmaster Jersong High School Headmaster Residential School Headmaster Lapan ke Pinang an Hamren along Kido High School Headmaster Atum Chitong Nung Silbang So Chirok Toga Me Ardi Do Jot Pen Pijut Tong Long Hamren Pen Bir Sing Rong Hang Tutike News Karbiang along Dia seperti saya boleh final itu yang mau berjaya saat itu 1987 International Analysis dikai tu je poti kokore Indonesia poti kokore public itu semua international draft day sampai program berikut di channel ini betul ada itu international day against draft abuse and illicit trafficking sampai kami program berikut
আৰু এটা থিম থাকে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে এই আজিৰ দিনটো এটা থিম থাকে আৰু 2022 চনৰ আজি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্টিফিকেটৰ থিমটো হৈছে শ্বেয়াৰ ড্ৰাফ্টে চেভ লাইফ। গতিকে আমাৰ যিখিনি কথা আমাৰ সন্মানীয় ব্যক্তাসকলে ক'লে, যিসকল ছাৰসকলে আপোনালোকক সকলোকে ক'লে, সেইখিনি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। বিভিন্ন মাধ্যমত হওক, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত হওক, গাৰ্জেণ্টে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত হওক, ফ্ৰেণ্ডছে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত হওক, মাৰ্কেট কমিটিৰ মানুহসকলে নিজৰ লগতে কথা পাতিব। আপোনালোকে সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব, সেইখিনি কথা পাতিব আৰু বেয়া বস্তুটো আপোনালোকে কি আৰু কোনটো ভাল আপোনালোকে সকলোৱে জানে। Like a not authorized from the government is authorized service. Last year we had a program of market, and we have one. Last year we had a program taking from 1987. 1987 in that country, United Nations allow the city to offer and have a awareness program of that. Say no to drugs. Last year we finished 2022 in that last 26 June and Bangladesh. Last 26 June and Bangladesh. Finish a team. And in that one, a team is a bank. They are from work. The team is a that better knowledge for better care. This is the team for 3 years. Better knowledge for better care. So, the transfer awareness program beginning of the for alarm available that drugs is open. Munitum, bukan itu program. Awak kan minum kopi tinggi. Ambil kan air itu. Aku kawan kajar pun ambil itu. Hal aku kawan kajar pun ambil itu punya grand cup tempu box uncang itu. Tidak tahu orang tua kan itu mereka kewajiban yang kenal. observe কৰিছোঁ গোটেই জিলাখনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে এগেইনষ্ট ড্ৰাগ ইউজ এণ্ড ইলিচিট ট্ৰাফিকিং হিচাপে আমাৰ প্ৰতি বছৰে আমি 26 জুন তাৰিখে আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম হিচাপে আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ। আজি আমি কেৰণী বৈঠালাঞ্চি এজ এ সন্মিলনত আমি এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন ইয়াত ডনবস্ক স্কুল, ৱাইচিং কলেজ, আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সকলৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰসকল আহিছে, হেডমাষ্টাৰসকল আহিছে, ষ্টুডেণ্টসকল আহিছে। আমি হাৰ্মেনখনৰ মাৰ্কেটত কৰিছিলোঁ, এতিয়া টাউন কমিটিৰ বজাৰ কমিটিৰ আমাৰ সদস্যসকল আহিছে, ইয়াত গাৰ্জেনছ আহিছে, আমাৰ নাগৰিকসকল আহিছে, আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকল আহিছে। পিচি মেডামৰ আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে, DLSA ছেক্ৰেটাৰী ছাৰো আহিছিলে। গতিকে সুন্দৰকৈ আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো হৈ গ'ল। ষ্টুডেণ্টবিলাক যথেষ্ট এনথুচিয়াষ্টিক আৰু মানে বিৰাট কিউৰিয়েটিভ, তেওঁলোকে ইয়াত জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনো সুধিছিলে আমাক, আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক উত্তৰ দিছিলোঁ। গতিকে সুন্দৰকৈ প্ৰবন্ধ হ'ল। আপোনালোকক ভাই মিডিয়াৰ ভাই বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনালোকে আহিছে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ চাবলৈ। গতিকে মেইন কথা হৈছে যে আমাৰ সাম্ৰাজ্য এতিয়াও মানে বেয়া পথত পৰিচালিত হোৱা নাই। গতিকে আমাৰ মেইন কথাটো হৈছে আমাৰ ইয়াত এতিয়াও সাম্ৰাজ্য গাঁওখনলৈ ড্ৰাগছটো আহি পোৱা নাই। বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা আচলতে আমি সৰু সৰু ল'ৰা আহিছে, তেওঁলোকে বুজিয়ে পোৱা নাই আমি আচলতে এৱাৰনেছটো কেলৈ কৰিছোঁ। কিন্তু যিসকল ডাঙৰ মানুহ আহিছে, যিসকল পেৰেণ্টছসকল আহিছে, তেওঁলোকে বুজি পাইছে। গতিকে মই আপোনালোককো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আচলতে আমি ড্ৰাগছ খোৱাজনৰ যিজনে খাইছে, আমাৰ যিজনে ভিক্টিম হৈছে 20 বছৰীয়া ল'ৰাজনক, সেইজনে ভিক্টিম হোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি কেনেবাকৈ খবৰ পায় বোলে বাহিৰৰ পৰা অমুক মানুহজনে লৈ আহিছে, আপোনালোকে মোক মনে মনে পাব। আমি ষ্ট্ৰিক একশ্যন যোনে বাহিৰৰ পৰা লৈ আহে সেইজনৰ আগত আমি আৰু যদি ক'ৰবাত খাই থকা ল'ৰা আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখা পায়, সৰু ল'ৰা হয়, আপোনালোকে মোক ক'ব। আমি সেইকেইজন ল'ৰাক মাক বাপেকৰ লগত ভালকৈ বুজাই আমি ভালদৰে গতাই দিম আৰু আমি জিলাখনো মানে অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাগছৰ কবলত পৰা নাই। গতিকে আমাৰ আৰম্ভণিতে আমি এইবোৰ নিৰ্মূল কৰিব লাগিব। গতিকে মোক সহায় কৰিব যে ইয়াত ছাপ্লাই দিয়া মানুহজন কোন আৰু খাই থকা মানুহজন কোন, আমি তেওঁলোকক যাতে ভালকৈ কাউন্সিল কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমি ভালদৰে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ।